laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bira e homo maɓɓe naa ko waɗa ten ko duuɗiɓe woni kañum naaɗi concinde woni kañum naa ko hooreten suuma e hebbine ndeɗo juulirɗe woni kañum. On anndi ko mankini ɗo sukaaɓe buyi hannde ɓewndo ɗo lagine malawino suude balon yeeye ko to radio woɓɓe no woodunoɓe ekkutay Bayaana kono mbayi hannde mullere nden tappaama ɗiɓe tonta ko ɓeeɗo nafa l'islamu goɗɗum ɓe nafata hanki ari kamɓe ɓe ƴayno en ɗo kono hannde ni hiɓe heɗaade Guinée Malawi naane noon mi soƴƴi radio ngan kon toon mi nani jeesen faveur de Malawi min ni no moƴƴi naane mi accu hari ko débisa en lagine no turata ko fewno julɓe wonnooɓe haqqantay ko ɓe julɓe kamɓe Allah hiɓe jogondiri sey si ɓe wi'iino alyahudajo yo yaltu yaasi o yalta yaasi nelaaɗo maaki mi warataaɓe kono ɓe meemu yaasi alyahuda ɓen ɓe mawɓi kala ko ɓe mari kon ɓe yalti madinatul munawwara ɓe yalti madina fes nelaaɗo immi faala commandoojo gooto sahabajo gooto Abdullah ibnu Samit nelaaɗo maaki ɗowtanan ɓe haa ɓe yalta madinatul munawwara ndaare julɗo gooto no raɗo alyahuda ɓe meemi yaasi ɓe yahi haa ɓe yalti madinatul munawwara Allah accanaali ɓe ɓay ɓe yalti madina ɓe yahi haa e fello goo ɓe sinci hoɗo ɓaawo madinatul munawwara wonaali seeɗa Allah subhanahu wa taala tippini lefti Allah halki ɓe fof maɓɓe ko oɗo wonno gere ɗimmo mo nelaaɗo yaltani ɓaawo haswatu badre ɓaawo bani salim ɓay nelaaɗo lanci bani salim banu kaynuka imposé ke nelaaɗo lanci ɓeeɗo kadi yaltini ɓe kono ko honno jettaten e nder oɗo dar on woni sabu ko nelaaɗo attaquiri banu kaynuka fi honno nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam yaltinen ɓe madinatul munawwara fi hon ɗum jawɗe maɓɓe ɗen senda fi hon ɗum jawle maɓɓe ɗen senda par ce que ɓeeɗo ɓe ñortii hurma l'islam ɓe ñortii hurma l'islam ɓe ittii jilbabu sonnaajo gooto ka hoore makko la ilaha illallah anne noon ko sonnaaɓe njelo hawki jilbabu on tanelan ko sonnaaɓe njelo ɗaa ko goɗɗo yuruɗo sallonɗe e balɗe ɓay waade ɗo min fuɗɗi yotugol fii diino ni hee oustaz wota mo wi'a diina alaa lagine mi jinndi sarlon haa mi arti mi yaali debbo haddiiɗo wudere subhanallah ayata aw ko ɗin jikkuuli kadi leyɗeele heeseraaɓe ko ɗum faala naatugol ka leydi men ɗo enen kadi ko ɗum faala naatuɗo rooɓe ɓen ol yeede ɓe waɗde jilbaabu ol yeede ɓe waɗi coñci l'islam koye ɓe waɗu pantalon koye yaltu hannde lagine tigi hannde yaltu konta daara haddiiɓe ɓen gude e juuɓe ɓen haranaani eniraaɓe ɓen daara haddiiɓe ɓen gude eɓe pantalon je kiloteo komɓe ɓuri ɗuuɗugol lagine ɗo tigi waɗu remarque surtout e 18 heures ma ɗum samedi soir nden ñannde kan hay iblisa yaltata ka tarawooji men kayni iblisa yo yalto o herta e ndaargol juuɓe ɓen tellement que ko ɓe wirti o innete inni akhafu llaha rabbal alamin kanko mo hula Allah mi yaltidi ɗo e moto ngan e samedire mi waawali yani accitugol faar la ilaha illallah lagine si Allah faabaaki bonay woni ko honɗum noon bonnata lagine ko ɓeeɗo ɓiɓɓe rewɓe ɓe annda sariya diina ɓe annda lootagol longal ɓe annda ko waɗɗiiɓe kal islamu ɓe annda ko haɗa ɓe annda ko yamira ɓe annda julde ɓe annda hayd ɓe annda fiilordu ɓe annda hay huunde annda no ƴetti comportement occident civilisation occident on ƴetti kala fantu hun yaltukun ka télé ma kala modu hun yaltukun ka télé bimmi sa tawi a tawi ɓe kurtunnaade ɗum ka atelier ji fi ñowgol ɗum watto ɓeeɗo ƴettali civilisation sonnaaɓe wuurunooɓe fewno muhammadin sallllahu alayhi wa sallam sonnaajo gooto wuuriino e saa'i yo Allah subhanahu wa ta'ala yurme mo ñannde goo gorko goo juhi mo naati ka jardin ka o woni gollude ɗon tawi o taaraa hoore makko nden gorko on ari haa ɓattiimo salmini o ɓanti o tawi o gorko ko no sutiimo o taaraa hoore makko nden ɓay gorko on hucciti yahi ko ɗon kisan o noddi coiffeurjo makko on coifi mo haa woni lokayre tawi sonnaajon no mari sukundu labandu wa mayru ala ɓeni nene kaari a ittay ndu sukundu maaɗa ndu arabu fof ronki heɓugol sifa muɗum sonnaajon maaki mi hertay maayugol mi tawoya Allah tawa miɗo wondi e sukundu ndu gorko jana no hiyi
sukundu makko ndu no laba ha hari si o luttidino kanko e rewɓe ɓen ko ndun ɗon sukundu o mantorayno ɓoyna o fof miɗo ɓuuri on sukundu labandu sukundu juutundu sukundu ɓowrundu on ɓay gorko gooto janano yiindu o wi o hersay maayugol o immo yeeso Allah tawa nun sukunduɗo ka hoore har Allah no anndi gorko janano goo yiindu on no yiɗaa fii banndirawo ma on no yiɗaa fii nene gooto ma on honɗo wiiɗaa fii ɓewngu ma wonɗo peeñude ko on mum haa wawa ñaariiru juɗaandu yalta ala ñakati ka laawol annda diina annda sharia diina kono ƴetteten e nder oɗo qissa ko ƴetteten e nder oɗo qissa ko anndugol teddugol jilbaabu sonnaajo e hijaabu makko ɗum ƴetteten e nder oɗo qissa nelaaɗo kamɓe ɓe yaltinayno saare fof wiiɓenno ndaari hoore sonnaajo gooto ɓe ñorti jilbaabu sonnaajo gooto amma Konakiri ñande payku waranoɗo jemma hay gooto annda ko waɗi paykun kun ñande payku waranoɗo jemma ɓe ñande ara ko rewɓe Konakiri waɗaka ɓe wari goɗɗo goo jemma Oustaz Alphamar ɓe seede an hiɓe anndi kadi karmokojo toñanoɗon ɗum ɓe rondi fure on ɓe nawimo e galle karmokojo hunjiiɗo Qur'an karmokojo hunjiiɗo Qur'an Oustaz jaabi yo Allahu subhanahu wa ta'ala ɓoynumo ka hoore leydi ko ɓiɓɓe ngelo mari hannde hunjiiɓe Qur'ana lagel ɓe wari goɗɗo ɓe ƴetti fure on ɓe bugii ka dambugal maɓɓe police on mbay ari bimbi ɓe tefaali ɓe ƴetti karmokojo on ɓe ɗagi mo siirete suki lebbi jelu on no siirete imo foofa ton ko luuɓi imo waalo e leydi e hoore bawle e ko annda kala soɓe neɗɗo hunjiɗo deftere Allahu subhanahu kono tawi ko feetuɓe ko majjuɓe ɓe annda Qur'an ma yarfuna al Qur'an ɓe annda valer Qur'an ɓe annda nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam no maaki kala ko yahi e hoore ndi leydi memmintaandi kandi woni ɗo si wonaa neɗɗo hunjiiɗo Qur'ana so tippi e hoore mayri haray no teddi e hoore mayri hunjiiɗo Qur'ana si yahi ka hoore leydi tefte makko ɗen haray no teddi e hoore leydi a rondoto ɗo noon kamiyowal ngal toon wuluure yaha e hoore mayri ndi anndataa kono hunjiiɗo Qur'ana si tippi teppere mum e leydi ndin annda koko teddi woni e hoore mayri ɓe annda ɓe annduno valer Qur'an ɓe sokatano karmokojo hunjiiɗo Qur'an haa ɓe heɓa preuve neɓaali rimer hun yalti Konakiri ɗo wonde woɓɓe no nannga 36 ɓe nanngidaa e booboɓe nderotowal rimer on yalti 36 directement information yalti Konakiri fof wonde ko rewɓe buumiɓe on ka nderotowal ko kamɓe nanngidaa e booboɓe buumiɓe go piya kosa ɗo ɓe hiɓɓa sooda ɓenen nde ñannde ɓe nguli amen yahaali maaki ɓe ari haa dowɗa ka ex-maire on ɗa ko ɗo woɓɓe goo wiiɓe awade buumiɓen no réguléde ɓe tuuɗi jaati tawi ko dulman zaliman gowlaɗo wiya wonde ɓen ɓe nanngama ɓe addama kan alfaya mi yehi ha mi yiide beere rusjo wonɗo gollude kan alfayaya mi landimo ɓe naɓaɓe ka kan ko rewɓe buumiɓe ɓowi o woye kefeero billahi azza wa jalla ha hande o sujjane alallay leydi mi landimo inni a yii ɓe naɓaɓe ka kan ton nanngidaɓe boobo o yi rawul ɗo sukaɓe ndare no anndimo rawul mi landimo wi'i jowɓe ɓen ton wona hay guineyen ɓe ko worɓe sagatalaaji na hay guineyen ɓe inni minni menen hannde ɓe ngu amen yahaali maakiti min yeytama wonde ko buumiɓe nanngiɗa e rewɓe ni ko fenande kefeero wi ko fenande julɓe no hibbude buumiɓen sooda ka maakiti koosa si hon ɗum kene ɓeeno sikka ɗi jilbabuuji ko hoccaaɗi kene ɓeeno sikka ɗi jilbabuuji ko bayana addi ɗi maa ko ustaasiyagal addi ɗi jilbabu ko dolekke mo Allah subhanahu wa ta'ala ño'i ka arshi makko dow o jippinani mo ɓeeɗo rewɓe mi sonnaajo faɗi jilbabu o faɗi ɗiɗi sonnaajo e zippon mum e minoyhu e kilotihu tawoye Allahu subhanahu wa ta'ala tawi ko ɓen rewɓe nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam maaki mina Allah hollilan jahannama mi yii groupe sonnaaɓe no wenga ndaaray haa ndayitiri maɓɓe hakke ko ɓe ɗuuɗi nelaaɗo maaki ɓen ɗon ko jeyaaɓe mofti an sonnaaɓe ɓe juulayno ɓe janngayno ɓe hoorayno kono hiɓe naada jahannam naa ko ɓe naada kon tun jahannama muusi nelaaɗo maaki hiɓe pooɗira cukuli maɓɓe ɗin ɓe haɓɓa dow jahannama no huɓɓa ley ngaandi maɓɓe ndin no fattude kaɓe wenga ɗon nelaaɗo maaki mi ɓay mi yii ɗum ɗo mi wulli mi landi jibril alayhissalam
tawi ko min e jibrila wonduno miɗen visitude jahannama e aljanna min ni jibrila o wina min ni ɓeeɗo rewɓe wengaɓe ka yiyite ɗo ko honɗum ɓe bonni allah ko honɗum ɓe bonni allah ha allah naadi ɓe jahannama tawi ko yo wenguɓe kadi jibril alayhissalam o wi ɓeeɗo ko rewɓe jeyaɓe mofte maɗa gomɗinnoɓe allah juulaynoɓe janga hoora kono ko ɓe bonni allah konko hunde wotere ɓe yaltayno ko yaati worɓe jananɓe ɓen hiya hoore maɓɓe nden hiya cukuli maɓɓe ɗin on no wiiɗa ɗo e debbo mantoreɗo mi seeki bodihum mi yalti o ɗo nelaɗo maaki sallllahu alayhi wa sallam woodi yimɓe ɓe naatata aljanna woodi sonnaɓe ɓe naatata aljanna ɓe heɓata hay uurengol aljanna nelaɗo explique hadis on ɓe maaki aljanna no luuɓay goɗɗo tawa ko woni ɗon sinnama yo yaw o naato e aljanna o seppay 70 ans duuɓi 90 hara o naatali aljanna c'est à dire distance mo 70 ans aljanna suuditama toon henndu makko ndun aray ha hewte ndu luuɓe ga e henndu aljanna no foori ka henndu aljanna no foori joni noon nelaɗo no maaki woɓɓe goo no woodi aljanna luuɓataɓe e sonnaɓe ɓen nelaɗo maaki sonnaɓe jeyaɗo e mofte an ɓe naatata aljanna hay aljanna luuɓataɓe aljanna uurataɓe ɓe heɓata uurengol aljanna saabaɓe wi ko homɓe woni ɓen sonnaɓe nelaɗo maaki nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun la yadkhulna aljanna wa la yajidna rihaha nelaɗo maaki sonnaɓe marnoɓe conci kayɗa ɓe kufra donka kala ka baloti wi uddita madina ɓe ukkay juuɗe wono tuuboy koye ɓe suɓata koye hay suketiwol no ɓuri koye nganɗude aye ɗo mo duuɓi 50 no jogii tuubum kum fotay koye suketiwol hawla wala quwwata ma ɗum dolo kum honɗum ɓe watta ɗum fii honɗum ɗi conci allah addi yo ɓe watta o nelaɗo maaki ɓe hiɓe mari conci ha kono ɓe holi ɓe yalti ka yaasi ko ɓe wirtiɓe hiɓe holti kono ko ɓe wirtiɓe daare bandiraɓe men ɓen ka yaasi kala mo yiiɗa ɗo hande a yiyata ɗo neɗɗo mo ala valise conci e sonnaɓe men ɓen hayti ala valise kon ɗo no mari foore sac tew kono si ɓe yalti ka yaasi ko ɓe wirtiɓe sa faala a yeetotoɓe ko honɗum ɓe watti nder ɓeele no mari continen hande sa ƴetti ɗo 1500 a heɓay roburu madina bordeaux ma avaria conci no woodi kono no wirti mo yiiɗa ko ɓorni wo hino accitiri hoore mum machallah nelaɗo maaki on yii ɓe no mari conci ɓe wirti nelaɗo maaki la yadkhulna aljanna nelaɗo maaki ɓe naatoyta aljanna ɓe yiyata ɓe naɓe fokkita aljanna wala yajidna rihaha ɓe heɓoyta hay uurengol aljanna kon woni fonction maɓɓe ka aduna kon woni golle maɓɓe ka aduna ko piiji ɗiɗi goo kamɓe hiɓe ooñi ɗiɗi ko ɓe ooñayɓe kadi yimɓe ɓen ɓe ooñi ɓe ooñayɓe juulata ɓe ɓiɓɓe men rewɓe loodi ɗo goɗɗi hay hoorata hankila yewtida e sonnaajo e 18 heures sonnaajo on no wiyalan heɓini duuɓi 3 hooraali min ni fii hon ɗum woni hay fut mi way patron c'est mon général duuɓi 3 hooraali na e wakkilo duuɓi 3 o hooraali ma ilaat juulata waɓutu annda noon no juulirte annda kadi ko jangete si juulee annda mo turike ko wiyata annda mo sujji ko wiyata annda mo ɓantike ruku ko wiyata hay huunde annda ma ilaat kono si luttuno oɗo probléme maɓɓe mo ɓe rondani l'islamu ɗum wona lette maɓɓe kamɓe kono ko mo miilaat ko ɓe ooñayɓe kadi aye gorko kadi noyna ɗo no mari imanu ha weddoda ɗo e sexisme asi ka susata ndaara ko waɗne laaɗo ni hey onon ɓe worɓe hewte ka jombo tun jombo nani ta sikku ɗo imanu hum maɗa haɗayi susugol sexisme ta sikku ɗum ko ha weddo ɗon ha heɓa occasion a susay ayi o liyeede sa jombu laawol kisal ko laawol sonnaajo e gorko ko Allah waɗi wona wiigol ko imanu maɗa wona wiigol ko reynaare maɗa
wona wiigol ko ngorgu maaɗa hay si ko hombode gorko selluɗo timmuɗo cellal wurdaaɗo ceerno sonnaajo hattirde e ŋari o waɗii ɗo goonga ko adama day ko wiino kon président ono o ka tribunal wonnoo ɗo mo ñaawde fii mo murtini sonnaajo o wi président sonnaajo si yaltii mo waɗi maquillage mo waɗi rouge à lèvre mo waɗi woni président hay si ko onon on jokkay mo ayi waawotaako ko Allah waɗi ko Allah waɗi yo Allah daali zuyina linnasi hubbu shahawati min annisa ko Allah cuɗi rewɓe ɓe yeeso worɓe ɓen si ɓe yiiɓe hakke ko ɓe woɗata woɓe faalete ɓe wadde sayre ñaama hakke ko Allah waɗi ko ɗum ittata ɗum ɗo jombu ilaaɗo maaki ya ma'shar sabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj to gasa goɗɗo goo innalan ɓeeroɓe kontaɓe ɗo kanko siɗɗo makko tawaaka e maɓɓe anndi hannde yimɓe ɓe nganndaa e debbo janano ñannde la yewta ɗo sukaaɓe mene yewta ka quartier ɗo fii debbo janano goɗɗo goo wii kanko haa hannde o jokkaali debbo janano subhanallah meni kon noon debbo janano wo kanko rewɓe ɓe o jokki ɓen fof ko guinéen ɓe o jokkaali sénégalejo ma malienjo ma algérien hay kanko ko faami debbo janano komo jeyaaka e leydi ndi sukaaɓe men ɓen ko ɗo ɓe fewndi ɓe anndaa ko wiyetee janano haa hannde o jokkaali sénégalejo ma malienjo min est ce que eɗa anndi ko woni janano est ce que ono anndi ko honɗum l'islamu wii janano o annda o si jooɗaama innaama yo question lande ɓayɓe janngaali l'islamu ɓe annda l'islamu hoɓɓe ko lanndotoma ko hakkunde kuccil e kuccal ko honɗum ɓuri usage kuccil e kuccal ko honɗum ɓuri njalɗude lanndotaa ko fii diina abadan idan ɗo o ko faljere karmakojo gooto maaketeeɗo cheikh aboubacry ibne jabir el jazairi imo windi deftere inneteende faslul khitabi fi lmar'ati walhijab laɓɓingel yewtere ko ari kon hakkunde sonnaajo e hijabu ko ninete hijab par ce que sonnaaɓe so ɓennama ɓe waɗi hijabu waltigo sonnaajo si wiwaama yo waɗu hijabu gasa woɓɓe goo ɗon ko anndude ko ɗum wiyete hijab kadi hijabu ko wirngallo hijabu ko wirngallo ko an anndi siko ɓale ma siko dane hay woɓɓe kadi ko ɗoynata yette baaɓe mais so watta ɓale o ngara yella ala on ɗum añan noon ɓale ko ɗum o añani ɓale nelaaɗo ma kii ko ɓuri moƴƴude e coñtol sonnaajo ko ɓale pourquoi an añanɗa ɓale an añii ko nelaaɗo yiɗi oɗo kadi yiinori sengo o añii ko nelaaɗo yiɗi nelaaɗo ma ko ɓuri moƴƴande sonnaajo e coñtol ko ɓale goɗɗo ko wiya min jilbabu si tawina ɓale on haray ok ma antu nelaaɗo kamɓe ko maaki ko ɓuri moƴƴande sonnaajo ko woɗ ɓale o noon coñtol ɗo jilbabu jooni woni boɗe woni dane woni ɓale woni haako woni nete ko dolette mo Allah subhanahu wa taala neɗi naa ko teela woni debri ɗo wi ɗumanni wucci wogginiiɗo toni juuɗe maɗen teela kadi mi heɓa ɗon ngoy ka ƴettugol mesure teela kadi ko ɗo woni yaltata hucci uggini waɗini koyngal ma ngal teela acci ɗon anñugol Allah ƴettino sonnaɓe mesure o jippinan ɓe o noani ɓe doleke o jippini ko on doleke ɓe wattotoɓe mala ɓe naata aljanna kala sonnaajo wopuɗo on doleke woni ko daneejo woni ko ɓaleejo woni ko lepeejo woni ko haakoojo ko jilbabun woninte jilbab na conciiɗi saudi tun ma conciiɗi marok tun ma conciiɗi dubai tun jilbabu kala linsere nde sonnaajo watti tawi worɓe ɓen wiyataamo ko jilbab si Allah arsikii ɗum bandam ma amali si Allah arsikii ɗum ɓoyngu ma amali ceerno si ɓe woopii ɗum ɗo on nagi on fokkitaali aljanna kala coñcon ngol sonnaajo watti tawi ngol suuɗi ɓanndu makko ɗum e worɓe ɓen ko jilbaabu ngol wiyete jilbaabu Allah no woli fii jilbaabu ka qur'an mais ɓaali ka o secrétaire général affaire religieuse on ɗo ka o lannda
o fi rewɓen ko watta kon jilbabu wono ɗum ko kutin noon kutima arabu ya ceerno aran waccidayno en o tan ɗum ko kutin jilbabu ko diina jilbabu na aada na kutin goɗɗo ko diina seede mum Allah subhanahu wa ta'ala no addi ayeje qur'ana moolanaɗe e Allah yewti fi jilbabu tigi len no goɗɗo nanta no ko kutin noon الله سبحانه وتعالى دالي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما الله دالي هيكو أيها النباجو هيكو أيها نلاد محمد يتو سنة بما بين يتو نابيك ما جيب بين yeetoɗaa sonnaaɓe gonɗinɓe Allah ɓen fof bo ɓe jurjirtu hoore maɓɓe jilbaabuuji maɓɓe ɗum bo ɓe jippin e maɓɓe jilbaabuuji maɓɓe ɗum yudniina alayhinna min jalaabiibihim ko Allah wi yo ɓe waɗu ɗum naa aada non naa kutima arabu non Allah dali dalika adna an yu'rafna fala yu'dayn so ɓe waɗa jilbabuuji ɗin kadi koyo taw hara worɓe janamɓe ɓe yiyataaɓe question wonno metti faamude koyo taw hara worɓe janamɓe ɓe yiyataaɓe Allah daani ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴugol ko ɗum ɗon ɓuri haanugol nde ɓe yaltata ɓe anndite nde ɓe yaltita ɓe anndite Allah suuɗi yeeso sonnaajon Allah suuɗi yeeso sonnaajon fala yu'dayna hara ɓe lorraaka wa kana Allahu ghafuran rahima Allah laatika ko yaafotoɗo ko yurneteɗo oɗo cennojo ma ketoɗo Aboubacar ibnu Jabir al-Jazairi e ndeɗo deftere nde mi wi on yani faslul khitabe fil mar'ati wal hijab ɗum waddi ayeji jeeɗɗi tindinɗe wonde oɗo hijabu ko wajib koko waɗɗi e dow ɓeɗo sonnaɓe julɓe kala sonnajo wiɗo la ilaha illallah sinnama no waɗɗi ko obligatoire yani ko e sonnajo o waɗi so wona ɗum o heɓa lette immorde ka Allahu subhanahu wa ta'ala ayeje ɗen no ɗuuɗi no tonno ko Allah subhanahu wa ta'ala dali wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha anin ko ɓuri kanude question on ɓe anda Qur'an ko daragol tuwi ɗum c'est pas obligatoire fa ɓe anda Qur'an sa windi aya Qur'an alif on foti wa undugal ɓe wata jangude ɓe anda Qur'an ɓen daru so ɗo wola téléji ma e journéji ma e ɗumaji ɓenna jilbab na obligatoire jilbab ko obligatoire jilbab na coutume saudi ma ɗum Maroc ma Algérie jilbabu ko deleke mo Allah subhanahu wa ta'ala yoƴi Allah dali nisa'ul mu'minina ɓe watta ɗum karmo kojo maki teɗo Ibn Abbas dare ɗo Ibn Abbas kanko go firi ayawal ngal o maki umira nisa'ul mu'minina an yughattina ru'usahunna wa wujuhahunna bil jalabib oɗo sahabajo tedduɗo maki wonde Allah yamiri sonnaɓe julɓe ɓen e nder oɗo aya bo ɓe suudu koye maɓɓe ɓen e geekeli maɓɓe ɓen ɓe suudira ɗum jilbabuji maɓɓe ɗin ko Allah yamiri ɗum ɗo no heewi ka nder Qur'an musidɓe julɓe tedduɓe ɗe ayeje no heewi ayeje ɗe ngiɗo heewi ndaari Allah daali yeeso sonnaɓe ɓe yo yippu gite maɓɓe ɗen wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin yeeso sonnaɓe ɓe yoɓe yippu gite maɓɓe ɗen woɓe ne a minen ko min wita Qur'ana sonnajo ko yaa ko yo yippu gite ɗen Allah daali yoɓe reeni farjuji maɓɓe ɗen yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna Allah daali wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha wota ɓe feññi ɓe cuɗaari maɓɓe ndi si wona ko tawata kon ko labudda ma feeña woɓɓe go firingal ɗo ayal ɓeni ko tawa ko labudda ko yeeso ngon e newe ɗen hannde aduna holli e wonde yeeso ngon naawigol labudda ma ngo yalta ka sonnaɓe go yeeyaɓe mbeyri e gato no waɗi nikabu kamin no jimmiɗen wiide est ce que haɗi ɓe yeeygol haɗaali woɓɓe no yeɓe haa gubute nebbankare ka maketi haɗaali andi e jaka sonnaɓe no wawi wonde hara yeeso ngo yaltani par ce que ko ɗum Allah toni ɓe wota ɓe yaltin ko cuɗaari maɓɓe ndin cuɗaari wonndi yani ko laba kon e maɓɓe kala ko tawi pooɗa e gorko attira gorko e maɓɓe wota ɓe yaltin ɗum
sa wi'ama ɗo joni jiwunno ɗo si o fof makko o yalti a wi'ali yeeso mon hara wonali allahen sa wi'ama debbo no laba ko koyɗe darta a darta koyɗen ko yeeso makko mon darata hollugo noon ɗum wonde yeeso mum ko kam woni fitna arano e fitnaji sonnaɓe wallahi so tawno rewɓe ɓen suuɗino dewte maɓɓe ɗen harano hande sukaɓe ɓen no daɗi probléme ji ɗi kono makkiya ɗo yeeso ha moƴƴa waɗa ko watte kon fof ɓorno ha moƴƴa yalta ka yaasi jinna ala moodi jeyaka sikka ɗum daɗay ɗum daɗata goɗɗo koye ñeñinayi ha o hengo ɓay ñeñigi ɗum kadi no woodi ceerno ɓiɓɓe worɓe dernier secret maɓɓe ko ya yuude ɓe hendutako ɓe ettoma fewti kamɓe ɓe manaki tawde ko ɓe ngasi ɓe manete ɓe hendoto donc sonnaɓe ɓen Allah subhanahu wa taala holli en ka ayeje qur'ana ɗo wonde koye ɓe suuri conci maɓɓe ɗin deyi si wona ɗum wedde maɓɓe nde woni we jahannam sonnaɓe ɓen si ɓe suuɗali ɓalli maɓɓe ɗin woɓe anndi werde maɓɓe nde woni we ka yiite allahu subhanahu wa taala ko waɗi karmo koɓɓen wona karmo kojo gooto ma ɗum ɗiɗo yii wonde tonna ɗeɗo ayeje koɗe tindini wonde sonnaɓe ɓen to ɓe suuɗu ɓalli ɗin ɓe suuɗora ha yeeso maɓɓe ngon ɓe jeeya e maɓɓe karmo kojo molanaɗo maketol ibnul jawsi ndaare defte tafsir mawɗe ɗen fof he na haalaji wonaɗi woni yinte ka defte mawɗe ndaare tafsir ibnu jarir tabari ɓeynata imamul mufassirin imamujo firoɓe qur'ana ɓen sa ndaari ko firi kongal ayawal a taway mo holli e nder aya yo sornaɓe suumu hay yeeso maɓɓe noon ñaafire ɓanndu heddindu ndaara tafsir ibnu jawsi kanko de mo holli ɗum hay ndeɗo deftere meɗen tafsirul jalalayni ndene tawruɗo mawɓe men no fira nde deftere boɗere nde tawta mawɓe men no fira hay nden ɗon ko nde holli sonnaɓe ɓen koɓe suuɗu ɓalli maɓɓe ni ɓe suuɗa hay yeeso maɓɓe ngon koni min feññina nde oɗo masala mi walli si oɗo masala yowlama buweltotako ka diina ne nayo oɗo fiyo welte ka diina andi yimɓe ɓe sharia allah on no gasa hay so ɓe heɓali feere mum hande kono ñande goo ɓe heɓoyal feere mum ma hay si ɓe heɓali feere waɗugol kamɓe kono si ɓe yii goɗɗo goo no waɗi ɓe anda o ko sharia allah waɗi ɗo tawɓe ɓen ƴettu miijoji occident ko wona wolede hande wonde yeeso sonnajo wona awra naam yeeso sonnajo wona awra kono yeeso sonnajo ko fitna ko probléme manon on ɗon probléme o jogue o suuɗe so wona ɗum e wawata dande daɓiɗo oɗo fitna musidɓe jogo tedduɓe haray yani ko ɗum ɗo wonno darsu meɗen molanaɗo mo ɓanginten e oɗo ɗen yani imanu billahi azza wa jalla darsu yowondirɗo e oɗo qissa mo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam haɓiri banu kayruka par ce que nelaɗo haɓali ɓe fiiɓe punsonnajon nelaɗo haɓali ɓe fiiɓe yemmini nelaɗo ko haɓiri ɓe par ce que ɓe itti jilbaɓe sonnajo nelaɗo ko ɗum haɓiri ɓe ko ɗum waɗi an kadi sa jombi sonnajo e to ha sonnama lowta sari allahu subhanahu wa taala waɗa jilbab jildere no fati koye fewno ɗo nangataɓe fewno ɗo imanuji ɗin fof no jippi moƴƴa ɗiɗani ɗi ƴawi moƴƴa keferago mum no jippi fewno ɗo anni gongo ma négocié to min no noon conki jogo ɗin ko jilbabu on to nani ko ganni sa no ay o pilin ma ɗum batti ma ɗum ko honno luwata kono noon yani mi faala dolekke mo ɓornotoɗa on hara o suuɗa e ɓanndu maɗa on gasata to wigol ɓe ƴettu tiggaje o tigga ɗum ko poye morni ko sa wattiri ɗo no yannirde ɗo wattira ɗo yannira ɗo si tawi on tigi waɗi jilbabu woni garanti idan haray ko fewno ɗo négociation ji ɗin laatoto ko fewno ɗo seede neɗɗo si tawi no yiɗi allahu subhanahu wa taala hey ko yo jaɓu sharia allah on wigol meɗen no yiɗi allah no yiɗi nelaɗo no yiɗi sharia allah no yiɗi l'islamu ko en jaɓu ɗum ɗo ndaare ñanden hamas ñande ko ɗum waɗi palestine hamas ñande mino ndara france 24 ɓe yaltini journaux ji ɓe waɗi photo sonnajo ɓe waɗi tikka mum flarum hattu ɗum ɗo waɗi polo mum seere bodi mum waɗi pantalon mum hamas waɗi croix rouge ɓe wengi saare nen fof ɓe wini kala ɓiɗɗo debbo yaltuɗo ka yaasi hamas wi laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal